الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل في محكم تنزيله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تتعدوها. فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لقد فرض الله عليكم الطهارة من الأحداث والأنجاز، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له. وفرض عليكم ستر العورة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأقل ما يجزئ الرجل من اللباس ما بين السرة والركبة، أما المرأة فجميع بدنها أي عورة. عند الله سبحانه وتعالى في ولي نرغل برك نرغل عند مكة كلا كل جي نانغودي haray hutba no yiiɗo e fiino ndeɗo julde moƴƴira. hotuba meɗen yewtuɗo on ɓe ɓanginanno en wonde ndeɗo julde fittugol mayre ka islam. hande ɓe higginan nden ɗon waɗɗiɗi waɗete waɗugol ka nder julde timmorde sartiji mayre e farillaji mayre e sunnaji mayre. kote ɗin ɗo hawtodiri timmi julde nde wi'e julde. si tawi goɗɗum e mum ngakki haray julde nde wi'ataake julde, nde nafata joom mayre. sabu nelaaɗo makil alayhi salatu wassalam, neɗɗo so juuli julde timmude nde wona e annoora haa nde ƴawyata kammu, allahu subhanahu wa taala jaɓa nde marana jommum. kono si tawi julde nde timmaali, nde monde tewano lintere mondirte haa moƴƴa nde piye e yeeso joom mayre, nde huɗa joom mayre ndeyna dayya'aka allahu kama dayya'tani. ndeyna joom mayre yo Allah yeeɓe wano yeebirɗaami noon. ɗum ɗo noon ko waɗitiɓe ɓe no yeebude julde ko ɓurɗude kon ko anngil anndugol hittugol mayre on e anngil anndugol valeur nde ɗo julde kal islam. haray e yetti allahu subhanahu wa taala ko kanko haani yettude. wannoon ka nemaji ɗin fuu ɗi jogiɗen ɗin ko kanko Allah subhanahu wa taala jonnee. wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. wa Allah subhanahu wa taala kala ko woni ka mon e nemaji ko ka Allah immori. hina bawɗe mon option ɗum wona doole mon. haray en yettoje ɗen fof tabitani Allah subhanahu wa taala oɗo mo annduɗa ko kanko woni taguɗo tagore makko nden o yamiri ɓe ndeɗo julde, o yamiri ɓe yamiroje buy no jeeya ko yamiri ɓe kon e muɗum tottugol ndeɗo julde. kanko allahu tabaraka wa taala o wi en tottude kadi e hoore no faalira noon. on waɗi o daali wondema malama ɓen yimɓe gonɗinɓe ɓen ɓe annduɗa kamɓe haray ka nder julɗe maɓɓe hiɗe yankini. goɗɗo wata yankinade nder julde so waɗa haqqille makko nayi ka o woni e juulude ɗo. ko si himo waɗi haqqille makko ɗen ka woni juulude ɗo, simo anndi ka fewni wo ko ɗo fewni, ko ɗum ɗon hollata oɗon wonde e yankinare, oɗo waɗa haqqille makko ɗen e huunde wonde goo.
iɗen seeɗiti ala reweteɗo e goonga dewal ngal nafa rewɗo on si wona allahu subhanahu wa taala ko kanko tun rewete nafa rewɗo ko wona kanko fuu ko lorra wonantamo dewal makko ngal wona e merewal mo rewi ɗon on kadi ko aade merejo ma ko hunde merere kanko rewɗo on kadi ko febreɗo yomal qiyama wara joddi e mum kanko tun woni ko rewete alamo kasi ɗen seeɗiti Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko si awa Muhammad ko jiyaɗo Allah haray ko woni ko rewowo Allah rewowo Allah rewatake nelaɗo ko rewowo wona o reweteɗo ko o du'anteɗo wona o du'orteɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamir en yen du'anum ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurdam maɓɓe ɗan fof koye Allah ɓe noddude ɓe noddali e hoore maɓɓe ko ɓe noddi e maɓɓe on koye on ɓe ñentine ɓe yiɗe ɓurnen ɓe tagi fo ngon fof ka girgol ñentinen ɓe kamɓe kadi si tawi tagore nden fof haali goɗɗum lundike ko ɓe maaki kon kamɓe nelaaɗo jokken ko ɓe maaki kon haray ɗum holli ɓe yiɗi ɓe kamɓe nelaaɗo sallallah alih w sallam kala ko wonaa ɗum si tawi ko waɗɗa gimɗi tun waccaaɓe kono fewti sunna maɓɓe ma ñentintaaɓe si hewtii gollal maɓɓe ngal ɗat jokki ko woɓɓe goo wuuri ɗe a hundaakay ko kamɓe nelaaɗo ɓe waɗunoo kon haray a hollaali gitgol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tori Allah subhanahu wa taala yo ɓeydi kisal makko e yurmede makko e hoore oɗo annabijo tedduɗo e ɓeygure maɓɓe nden fof mayrena o ma o e wondiɓe maɓɓe ɓen fof kadi na ittita hay goto e jokkuɓe ɓe ñentini ɓeeɗo kañum kadi no moƴƴiri si ha ñande dargal ngal dari kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe jokki ko kamɓe nelaaɗo e sabaɓe maɓɓe ɓe jokkuno noon jiyaɓe Allah tedduɗo o wi anden iɗen haali hulude allahu subhanahu wa taala kala ko kullol Allah woni e muɗum nden hunde ɗon nde moƴƴayi kala ko kullol Allah itta e hunde nden hunde ɗon nde monayi ko ɗum waɗi si tawi hutubaji meɗen ɗin fof ko ɓe attoto e wiide ko ittaqullah hule Allah subhanahu wa taala waɗi noon kaka kala ka bakkati waɗa kala ka bone waɗa ko kullol Allah ngol ɗiwi ɗon nelaaɗo ko ɗum wasi e wasino sahabaɓe wayno ittaqillaha haysuma kuntu sa hulu Allah ka yimɓe woni tawa sa weddi kan tuma hulata Allah hulu Allah kala ka wonɗa watri sayyat al hasan sa waɗi bone jokkintinaɗo moƴƴere tamɗuha moƴƴere nde montane on ɗon bone wa khaliqinnasu bi khuluqin hasan waɗi noon neɗɗo ala ka o heɓata moƴƴere sina hakkude makko e Allah e hakkude makko e tagaɓe nelaaɗo tindini neɗɗo hakkude makko e Allah yo hulu hakkude ma yimɓe ɓen ɓamara ko kora o jama fof kono holluɓe jikkuji labaɗi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan jikkinano yimɓe ɓen jikkuji moƴƴuɗi o wi anden Allah subhanahu wa taala o farli e dow meɗen faridaji wata en yeeɓuɗi dey wata en bonnuɗi ton ɓenɗino hana tottirede noon o keeri kadi keeri o wi ko ha ɗo ha aro ton wataw feƴƴuɗo fala tata'addawha wataw yawtuɗin ɗon keeri yahon ko Allah subhanahu wa taala harmini toon faman yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah kala ɗo yawtuɗo keeri Allah ɗin yo anndo tooñi wonki makko kin hina goɗɗo tooñuɗa wona Allah taguɗo ma tooñuɗa wona malaikaɓe aynuɓe ma ɓen tooñuɗa hoorema tooñuɗa waɗi noon bone muɗum on si aro yii yo lette fawodira e ɗum ɗo yo jokkonira ɗum ɗon ko kanko bonnuɗon ko kanko lettete ko ɗum si Allah subhanahu wa taala joppika Qur'anare fof kala yawtuɗo keeri makko ɗi o wiya haaɗu ɗo a ronkuɗa haaɗude ɗon o wiya anndu ko wonki ma kin tooñuɗa sabu ko neɓuɗa adna ɗon o ñande goo a ɗowdete haka yenandema surreɗa surruɓe maɓɓe fof yilto heddoɗa e ɗen golle ma ɗon Allah subhanahu wa taala no jeeya ko farli e meɗen noon ngal laaɓal ɗo Allah subhanahu wa taala no farli e meɗen immorde laɓɓintinagol immorde e tayre ma laɓɓintinagol immorde e soɓuɗi tayre nden foti ko mawnude ma ko to sokere won tayre mawne nde ko wondugol e janaba si a wonde e janaba ɗon koye a looto siɗa wotawi ko tayre to sokere nden ko bonugol salligi siɗa salligima no boni wata juulo a salligaki si tawi soɓe laɓɓinagol e soɓe ko laɓɓingol soɓe on sino moddi coñci ma sino moddi ɓanndu ma ɗum ma sino moddi nokkure ka wonɗa juulude ɗon
ko ya geru laɓɓintinoɗa ɗum ɗo waɗi noon Allah ko laaɓuɗo jaɓata sina ko laaɓi ko faala kadi neɗen ɓattomo koye tawhiɗen laaɓi hanaka julɓe jooɗo ɓe wona yimɓe ɓe laɓɓintintako ha tawa ko aybe Allah ara tawi aɓe laɓɓintinore ni si Allah subahana taala wi ndeɗen yahaka julde fo ye laɓɓintino ko ɓayde mo yiɗi laaɓal inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu lmutatahirin Allah subahana taala no yiɗi ɓen tuuboɓe rutto e makko simo yiɗi ɓen laɓɓintintoɓe ko ɗum waɗi faman salla bi gayri wudu'in fala salata lah kala juuluɗo tawi salligi makko on timma yo anndo mara julde kadi li anna alwudu'a shartun bi salat sabu nayi salligi on ko sarti e sartiji jaɓeede julde neɗɗo li qawlihi subhanahu sabu Allah subhanahu wa taala himo wi ka alqur'an are makko ya ayyuha alladina amanu o noddi gonɗinɓe ɓen fof hey ko onon yo gonɗinɓe ida qumtum ila salat ton immike hiɗon suti ka julde laɓɓintine taw faqtilu wujuhakum loote geece mon ɗen wa aydiyakum looton juuɗe mon ɗen ilal marafiq haa ka coɓɓuli juuɗe wamsahu bi ru'usikum maskon koye mon ɗen wa arjulakum looton koyɗe mon ɗen ilal ka'bayn haa ka kolɓule waɗi so Allah subahana taala naadi ko maskete ko hakkunde lootete ɗin ɗiɗi ni tartib ko fii hikkindirgol sabu naka salligi naa fii Allah subahana taala wi en lootoriɗo tereji naa ya lootirɗi no faaliraɗa o so ari a fuɗɗorike samba gonngol a lootoyi a maskoyi hoore nden a looti juuɗe ɗen a sulmike hay so tawi fof timmi ko Allah wi a looti kon fof timmi kono haray a waɗano no wiiruma noon nelaaɗo kala dewal ngal Allah subahana taala sarɗini nelaaɗo ma kayno ibda'u ma bada allahu fuɗɗore ko Allah o fuɗɗori kon hikkon ko hikki ɗon kon hikkon ko hikki ɗon kon haalannoya nde Allah subahana taala wino inna safa wal marwata min sha'airillah ɓayɓe yehi ka hajjugol ɓe taarike ka suudu Kaaba nelaaɗo wino on fof fuɗɗore e safa yahu marwa wan noon ko ɗum Allah fuɗɗori ka deftere makko inna safa wal marwa min sha'airillah awa ɗo kadi ina wi e dema awa ɓayi Allah subhanahu wa taala wi wamsahu bi ru'usikum a waɗa kadi koyɗe ɗen koye jokkoy ɗon kañum kadi ko maskete ɗum suɓu ko woɓɓe faati waɗi si Allah naadi maskete ɗon hakkunde lotteɗin ɗiɗi ko li tartibe o par ce que a wata lotde juuɗe ɗe lootoya koyɗen si maska hoore nde ko ɗum waɗi wamsahu bi ru'usikum maske koye mon ɗen wa arjulakum no wurti ka wino wa aydiyakum wa arjulakum kanji ɗiɗi ko lotteɗi si tawi leydotiral ari e aya qur'ana ko hombo laɓɓinta ayje qur'ana ɗen tinaneraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si a wi ɗum ɗo ka firo qur'ana mi wi ɗum ɗo yiltoɗe ka sunna neraɗo sallallahu alaihi wasallam sabu ko kanko woni laɓɓineɗo qur'ana rene Allah subhanahu wa ta'ala wi wa nazzalna alayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim komin jippinirima deftere nden ko ha ɓanginana yimɓe ɓen ko jippina e maɓɓe fof joni yiltoɗe ka sunna neraɗo sallallahu alaihi wasallam ɓatte kayfiyatu alwudu'i nabi sallallahu alaihi wasallam maktub mbaadi no nelaaɗo salligoray noonon no windi riwayaji ɗin fof ko ari ko nelaaɗo ɓe lootu koyɗe maɓɓe ɗen sina hunde wotere hara ko iɓe watti paɗe towuɗe hara ɓe salliginoɓe wattiɗe ɓe maska e hoore majje ɓe juulida e majje ma wano ko lontoto paɗe ɗe wano sokkiiji tekkuɗi ɗon sino watti ɗum ɗon kadi haraɗa salligino watti tawa e maskude hoore mum ko ɗon yi ɗum yamirayo koyɗe maski amma koyngal ɓooringal ko ya looti ko ɗum ɗon woni ko selli e salligiiji nelaaɗo ɗin fof sallllahu alayhi wa sallam o wi wa qala nabiyu sallllahu alih w sallam nelaaɗo no maaki sallah alih sallam fa innahu la salata liman la wudu'a la julde alanaamo salligaaki wala imana liman la salata la imanu gonɗinal alana kadi mo juulata so a yi tum mo juulata a yimo gonɗina Allah subhanahu wa taala gonɗinɗo Allah o wawata wonde ha julde feƴƴa o juulani bal o wawata hay jooɗade ha julɓe juula ka juulirde hara o mara golle o mara empêchement e hunde o ronka yewde o juula ɗon o heddoda yimanagal fewdo ɗon o neɗɗo moƴƴi donc ɗum ɗo holli en
salligi on kaka imanu jeya al imanu amaliya wan non no wodi imanu jigo ko golle den golle ara woni dal don gondina se tawi e wiyama neɗɗo ala imanu so gon so juulata julde ne jaɓatake so salligaki ɗum ɗon no holli salliga gongol kañum kadi koye waɗɗiɗi ɗin ka julde jeeya wa farada aleykum sitra al awra Allah subhanahu wa ta'ala sar'ini e dow meɗen kadi suuɗugol ɓalli donc goo e sartiji julde ko adori ko laɗɗi laaɓal ngal ɗum ɗon ko noon le woniri kala deftere janngeten defte figa fof kala deftere nde udditoɗa fe feɗu ko wertorana ko kitabu sahaba ko noon deftere honno laɓɓinorte wan noon saha laɓɓinaaki no laɓɓinorte noon dewal ma ngal jaɓataake ko ɗum waɗi defte ɗen fof arane e sakkitiiɗe ko gartoto ko kitabu sahaba sartida ɓon ko faala e yewde wonde Allah subhanahu wa ta'ala sar'ini kadi dey wata goɗɗo juuɗu hara ɓanndu makko wiya ndu surro ndum ndu surraaki ɗum waɗi de suuɗugol ɓanndu hana ndu suuɗede ndun kane julde sabu Allah subhanahu wa ta'ala o noddi ɗon kadi o wiya bani adama wono yo ɓiɓɓe adama hudu zinatakum ƴette cuɗaaje mon ɗe yani ƴette ɓornateeɗiji mon ɗi inda kulli masjid e kala nokku ka juuletee sa yahu ka juulirde Allah subhanahu wa ta'ala wa wasi ko aaden sempulde wonɗa yewde kam haaliino kala neɗɗo julɗo totta yo ɗeɗo julde hay si tawi golle ɗe gollataaɗe jaɓataa ya watta toon ɗon coñci laaɓuɗi kono ɓay ko no gasa e nder ñallal ngal ko laaɓi ɗiɗi no gasa ko fana e alansara julde nden ɗawdayma e teni golle maaɗe naɓordoro kemamo juulirta on ka gollata ɗon sifa mécanicien jo suka ministie jo kala ko waawi si julde nde hewti itta ɗin teniji ma ɗon ɓornoɗa ɗi juulirta ɗin tawi a juuli yaha ittaɗi kadi wattuɗa tenima gollew kono argol hay ka juma ɗo ayi woɓɓe no arde coñci mécanicien en no weƴƴiti no innano ari juulgol haray ɓeeɗo ɓe waɗaali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ko kanko ko ɓe winduɓe yeññimen ɓe wi an neɗɗo miijito si tawi jooni ko lanɗo noddunoma ɗo wiima no faala yo yiitu hay so naɓɓata ka lanɗo toon ara ko ministre tum ma gouverneur jo ma directeur wi no faala yo yiitu a yahay no ndaara ka walisima coñciri ɓurɗa jogaade toon laaɓuɗi ko ɗin hendotonoɗa wattoɗa ndaara parcelle waɗɗa ndaara paɗe ma ɓurɗe kelɗe wattoɗa fiha yiidugol e lanɗo jooni ɓe wii e ko lamɓe ɓen ɓuri teddude ma ka Allah Allah kanko kadi ko ɗooni cuuɗi makko ɗi ko ɗo o nodduma ko honɗum aranta ɗo hiɗa mari ko ɓornoɗa ɗon ka ɓornaade si tawi ala a felaaka koye a wattu ko marɗa kon kono hiɗa mari ɓorneteeɗi ndaara ɗum ɓay ɗo kaka Allah fokkituɗa hiɗa yewi ɗon wattoɗa ko wattiɗa o ara ka juulirɗum haray wattane ila ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o noddu ka Qur'an o wi kono ɓiɓɓe Adama ƴette cuɗaaje mon ɗen ɗum ɗon holli ko coñcima laɓaaɗi laaɓri ɗi ko ɗi wiyaɗa ya ɓorno foy so wi zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu ñaame yaron wala tusrifu ɗiɗo fof ɗum taw fanti taw fantin ka ɓornateeri wa taw fantin ka ñaamugo wa taw fantin ka yaron mana taw feƴƴintin innahu la yuhibbu almusrifin Allah subhanahu wa ta'ala wiɗa feƴƴintinayɓe ɓe wa aqallu ma yujzi'u ar-rajulu min al-libasi ma bayna surati wa rukba ko ɓuri fandude ko yolata gorko siko gorko ko ɓuri fandude ko tawa noon o marasina ɗum o gila ka wuddu makko haa ka goppi tawa wuddu ndun suumoto gila ka wuddu e ko feɓɓondirɗon kon e ɓaawo ngon haa ka koppi tawa ɗum ɗon on surroto ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓira tawa o mara si himo mari nelaaɗo ma kiwata gooto juuɗe coñcol hay fof ala ka balaaje makko jooni noon wattaneeɗa ɗo moƴƴi no woodi ɓornotooɓe ara ka juulirɗe tawa ko dolo koye ɗaɓɓoyɓe watti turagol maɓɓe dolo kunkun acciti pantalon o hara turagol maɓɓe ɓanndu maɓɓe ɗum feeña ya anndu an on julde ma nden boni par ce que ko Allah wino wata feeñuga nder julde kon a feññini ɗum ɗo hino rentineede juliɗe ɗen fof kono no wayi ni wati yimɓe ɓen no yawitii ɗum kono ɗum yawnaaki sabu no si Allah subhanahu wa ta'ala wi si a waɗi ɗum sa surraali ɓanndu ma ndun no jeeya e sarti julde ni satrul awra a surraali ɓanndu ma ndun a juuli jaɓataake ammal mar'atu fa jami'u badaniha
si tawi ko sonnaajo kanko ɓanndu makko ndun fof ka nder julde ko ndu awra haytiraka nder julde ɓanndu makko ndun fof ko awra ko feññini e muɗum wo haray haɗaymo julde nden jaɓeede sina hara ko yeeso ngon e newe ɗen ka nder julde si tawi worɓe janamɓe alaa ɗon si tawi ko debbo e rewɓe tun woni e juuldude mo waawi feññinde yeeso makko ngon e newe makko ɗen ɗi amma koyɗi fii kon gila ka teppe hay ɗen naayo feeɗi ka teppe haa dow naayo feeɗi so a feññini ɗon goɗɗum julde ma nde jaɓataake wadde noon neno musalama ɓe lanndiro nelaaɗo ene debbo no waawi juulidude dolokke tun hay hara o haddaaki wudere kañum e tiggaare nelaaɗo wiimo hii so tawi dolokke on no timmi himo suumo e ɓaawo teppe makko ɗen hara no waawi ɗum ɗo no holli en ko hay ɓaawo teppe ɗe naayo yawtu few naayo yaltu jooni noon nanen ko sari a wiiɗo kon ndaaren banndiraaɓe men ɓe ma sonnaaɓe men ɓe ma neniraaɓe men ɓe juula beru juuloɓe waɗo ka marché ji e beru juuloɓen ka galleji ndaaron nde ɓe juula debbo watto tisertum delse junngo ngon fof haa ka newre no feeñi ma ɗum haddoo hara gila ka kolɓule nattine ɗum fof no feeñi hara tiggaare nden hinde yehili ɗa reeni kootani makko ɗa reeni koɗi makko fii fof o daroo wiyamo todde ɗon julde nden ɗum ko ɗayntagol noon laaɓanen reeduɓe e banndiraaɓe men laaɓanen reeduɓe e neniraaɓe men laaɓanen reeduɓe e sonnaaɓe men anndi nemɓe sonnaajo so juuli feeñi goɗɗum ka nder julde makko arana yeeso ngon ene waɗen hara julde makko ne nde sellata ibadallah o wima furida aleykum fi salat no jeeya e ko Allah farle dow mon ka julde anniya gongol ɗum ɗon naaka julde tun kala gollal ngal neɗɗo gollata innamal amalu binniyat golleji ɗen fof ko jaɓɓirte ko ƴettirante neɗɗo on ko anniye on si selli o innama li kulli shay'in ma nawa anniye on a anniyoto julde nde wonɗa todde nde wata takbiratul ihram e habbirago fuɗɗorgo ngon waɗi si o wiya harminirgo ko sabu sa wi allahu akbar ala noon haray harmanima piiji ɗin fof sinan julde nden bet harmanima wowlugol harmanima ñamugol harmanima daarugol nokku goo ma jentagol goɗɗum goo ko ya ƴettu hoore ma fof jonna Allah subhanahu wa taala hatuma salminɗa ko ɗum waɗi gonɗon habbirago wiya takbiratul ihram wa qiyamu laha e daranagol julde nden liman qadara aleyhi kala tawɗon mari kattan jooɗagol juulat ko newnanagol ko naafowo siko naafowo ɗa waawi jooɗaade juula hay si ɗa waawi daraade kono haray ko fekkere julde dariiɗo marɗa amma ka julde fariiɗo siɗa hattani daragol si a jooɗike a juulii julde ma nden boliɗe jaɓataake siɗa waawi jooɗaade kadi hara ko namruɗo aɗa waawi jooɗaade juula a waalike a juulii ɗon kadi jaɓataake ko yo yaare nelaaɗo dawnu ɗon ɓe wiimo juulu hiɗa dari siɗa waawi si a wawata juula hiɗa jooɗi si a wawata ɗon juula ka waaliɗa ɗon ko ni haray yarata haray Allah subhanahu wa taala o wi ka Qur'an hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin o wi reene e ɗe julde hara waktuji ɗi feƴƴirani o reeno ɗon e julde hakkundere nden nelaaɗo no firi ɗum wonde ko julde alansara sabu tentugol mayre wa qumu lillahi qanitin darano ɗon Allah haray ɗon yankiri tawi ɗon darano ɗon Allah holli ko ma daroɗa siɗa mari kattanɗe nayi a jooɗo juula ko ya daro e hoore darogol ma ngo haraɗa yankini heɗa huccintini haqqille maɗa e julde nde juulata nde wa qira'atul fatiha fi kulli raka e janngugol fatiha on kadi e kala darnde ko farilla ma neɗɗo jannga ɗum ɗon bima sabata ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qawluh la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sabu selli morde annabi on sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki julde alana on mo janngaali fatiha o kala ko tawi nelaaɗo wi jaɓataake si a waɗaani hara e waɗugol ɗum ɗon ko sarti e nder julde nden ɗum no holli ɗum ɗo koye faridaaji ɗin jeeya jooni ko faridaaji julde nden woni e yetaade warro ko rukku on kañum kadi ɗum kadi koye faridaaji julde ɗen jeeya warra ko e min fo e ɓantagol haa feewa si wi ka ruku wala itidal e fotondirgol haa tereji mum ɗi fof arta ɗum kala ka wonnoo ɗon haa iman haɗon ɗino dari ma tumanina wondude deeƴugol
ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum ka farida e ko ɗum waɗi julde buy haray karal sellirta sabu ɓe ñoƴƴay koppi hara ɓe deeƴata hara ɓe neeɓata ɗon ɓe jaɗo kadi ɓantade a feewa ɓe rewa ɗon ɓe sujjoya a accii ɗon farillaji buy ko a deeƴali ka ruku kon ko farilla accuɗa ko a ɓamtaki kon ko farilla accuɗa ko a dartaki ha wonɗa itidal ko farilla ɗon ɗum acci farillaji tati a yehi donc haray ko honno julɗe nde jaɓirte hay siko farilla gooto accuɗa e darde nden ɗon boni sa heɓɓitaki ha a feƴƴinde haray ɗum ɗon ko ma wattoya darde ko o lonto mum sina ɗum haray julde on tinden bona e few joni noon sa acci farillaji ɗuɗi noon tati e nder julde ɗe nde jaɓire honno ɗum ɗo fof tawa ko andugol yimɓe ɓen ko honno juulirte sabu hanki janngugol maɓɓe e jentagol haalaji jannguɓɓe manam o jannguɓɓe waajoto kon ko ɗum woni ɓe defude ɗum haray neɗɗo so ñoƴƴi koppi to yew ha o deeƴa ko ɗum waɗi kala ka ari waɗa ko janngete sa ñoƴƴi koppi ma ɗi ha a deeƴi a wii ɗon subhana rabbiyal azimi laabi tati ara a deeƴi hara na hawjugol na yo sub subhana rabbiyal azim deƴƴa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim laabi tati haray juuɗo ma on anndi koye ruku gonɗa sa ɓantike ha feewi a wii sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd haysi ko ɗum ɗon tun dariɗa fewɗa wuuluɗa haray aɗa ni timmide darde nde na noon fi sa watti kanko wi a yeeso ɗon ko hamdan kathiran tayiba mubarakan fi ila akhiri ko ɗum waɗi kala nokkure waɗa ko on tigi janngata ɗon ko fii o waawu deeƴude haa o totta on no farida sujuudu on kadi koye faridaji julɗe ɗin jeeya sa acci sujuudu gooto e darnde sa heƴƴitaaki haa a yalti e mayre hara nden ɗon darnde ko wattoyteende sina noon ɓawnde salminɗa koye wattude kande julde toon hara nde immaniɗa ɗon nden ko nde wonata lonton nden ɗon siko ko nayi juula ɗoɗa juula joyi kala farilla mo accuɗa sa heɓɓitaaki e nder darnde nden haa a naatoyi e ndeya darnde haray nden darnde ɗon ko hawketeende ko nde dariɗa ɗon nden wonɗata lonto nde ande deƴƴuɗa wa julusul ahir e jonde sakkitinde nden kadi jonde jooɗetende sakkitoon nde waɗira tudda safuri fi e janngol tayyaw e mum ɗum ɗo kadi ko fof koye faridaji julde ɗin jeeya ko ɗum waɗi siko jonde arandere nden on tigi acci ɗum ɗon sujuudu no wawi heɓɓitade wattoya ɗum ɗo hasi on noon ko sunna kono jonde sakkitinde nden jon tigi jooɗaki nde o tawi a aray nden ɗo julde makko boni waɗɗa simatulula e salminago arano ngon ɗum ɗon kadi koye faridaji julde ɗin jeeya lil khuruji min as-salah fi yaltugol ka julde sabu nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ɗum nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ko udditirte julde nden ko laɓɓintina gongol salliga gongol ma lootagol longal ngal si komo longal waɗɗi ko ɗum ɗo haray a udditi no naatira e julde nden hara o sotti caabiwal julde nden ko harminirte naatirte e julde nden ko takbiratul ihram o allahu akbar ara noon ko julde nden dagintinirte hollata ɗo ko harminoɗa kon fof a dagintini wowlugol e ñaamugol e waɗu e yahugol e jiwgol ka julde ko sa salmini e salmina waɗi salminago ngon haray ɗum o kadi koye falilaji julde ɗin jeeya aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن للصلاة سنن أقوال وأفعال وهيئات وهي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا لعذر وهي التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها بل يعاتب ويلام ولا تبطل الصلاة بتركها وهي رفع اليدين لتكبيرة الإحرام حذو المنكبين وكل التكبيرات في الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام وقول آمين للمأموم والفضل وقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية وفي صلاة الفجر والجمعة والعيدين وفي التطوع كله والجهر في الصبح
والجمعة ركعتي المغرب والعشاء، والسر فيما يسر فيه، والنظر إلى موضع السجود، والتسميع والتحميد، والجلوس بين السجدتين مطمئنا، والتشهد الأول. وقد لخص نبينا صلى الله عليه وسلم كل هذا لمسيء صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قائدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت. ومن تقص من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. hara yetto eden tabitani Allah o newdo nde tagore do fo e nemaji makko iden seydi di ala reweteɗo e gonga suna kanko tun alamo kase ka dewal te seydi ti Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo makko Allah min tori kama ɓeydu kisale yurmede oɗo annabijo e ɓeygure makko e sabaji makko ɓen ɓe fof maɓɓe ibadallah hara jaaɓe Allah tedduɓe huule Allah subhanahu wa taala ande nde julde ɗo no woodinani nde sartiji ɗi yewten ɗo no e goɗɗi o kadi ɗi yewtaka ga no tawi nde mari sartiji nde mari faridaji nde mari kadi sunnaji goo ko wowleteɗi sunnaji goo ko golleteɗi goɗɗum kaka gonguɗi goɗɗum kaka golleji goɗɗum ko hay'at ko mbaadiji neɗɗo on no wa'ata noon ka nder julde wa hiya ma fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ɗin woni ɗi nelaɗo waɗuno ka julde ɗi walam yatrukuha tawa nelaɗo accalidi ka nder julde illa lewgo sinara ko nganta wa hiya allati yusabu fa'iluha woko wiyete sunna ma wajib maɗam sunna ma fete man du koko tawata golluɗo ɗum ɗon on himo mari baraji accuɗo ɗum ɗon on lettatake kono noon himo fele himo ŋiñe ko acciri ɗum ɗon kon hara ko teware na hunde bal woodi kala mo koɓe tabi fimɓe sonti acciri ɗo sunna wajibatuji ka nder julde hara o tewi julde makko nde bonayi wa hiya wono jeeya e ɗi raful yadayn li takbirati l ihram neɗɗon townugol juɗten ndemo waɗa habbirago harminirgo ngon hason manki bayni ha ka fewdo balaki wa kullu takbirati fi salat sunna habbirali waɗe seɗɗi ka julde fof koɗe sunna sina habbirango arano ngon fuɗɗorgo nattirgo julde nden wa qawlu amina lil ma'muni wi'i wal fard e wi'ugol amin si imamu wi'i wala dalin ɗum ɗo ko sunna e ɓawo jon e juulayɗo kañum tun siko an tuuri julde so yi wala dalin a wiyay amin si tawi bo an woni e julnude yimɓe a wiyay amina ɓawo ma ɓe wiyay amin ko noon kadi ɓawo ɓen no yiɗanaɓe moƴƴar ko sunna e hoore maɓɓe wi'ugol maɓɓe ngol amin sabu nelaɗo accali ɗum sahabaɓe nelaɗo ɓen accali ɗum nelaɗo ma waɗi yimɓe ɓen yi'i ɓe fillike nelaɗo yamiri kadi ɓe rerɗini kadi haa ɓe maaki si imamu wi'i wala dalin malaikaɓe ɓen no ɗo hiɗen juldude kamɓe kadi ɓe wiyay amin yaɓe maaki kala on mo konngol mum ngol fondite konngol malaikaɓe ɓen ka wiyegol amin o hofirala onti haforante bakkatuji makko ɗin fof mati joni noon ko ɗum ɗo woɓɓe woni sakkade holla kamɓe kadi wogo ɗon ɓe woni hirirande diina mele wiyatake ɗo amin wiino ɗo amin omen sokoyeymo bal buyi sokoyama fiino wi amin ɗum hino woodi buyi sokaɓe no woodi juulirɗe fermaɗe fiino wiya amin amin ɗum ɗon fof waɗi fi hon ɗum wa hada yadullu ala anna haulai jahla ɗum ɗo ko tindinta ɓe yimɓe ɓen ɗon ko yimɓe majjuɓe si neɗɗo nandi sunna nelaɗon sallah sallam o wolata ɗum sabu nayi ɗen ndaarude hannde Allah wurtindiri am naw e fof ɗen jente hade hannde ka Makka juulata e ndaarde ka Madina juulata e ndaarude nokkeli goo kadi e leyɗe ka diina kan iwrani en toon kadi juulata kange bindi ɗin kadi ndaaren ko honɗum wiya yaɓe maki sallah sallam ida qala al imamu wala dalina faqulu hada amru si tawi imamujo wi'i wala dalina ono kadi wiye amin, sabu en ala du'a ka adna ɗo ɓurɗo moƴƴude mo Allah waɗani ka fatiha
sabu on ɗon ko Allah suɓi waɗani en wii julde men nde darnde kala yen duwo ɗum ɗo ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddalin sabu alaa ko ɓuri moƴƴande neɗɗo wacci o heɓi peewal joni noon ko Allah jogii peewal ngal kala mo Allah fewni kon ɗo woni feewo o mo Allah majjini wo majjeyi fewni toro Allah ngal peewal wan noon koye juuɗe makko woni ko ɗum waɗi wiya ihdina sirata almustaqim Allah fewnumen ka laawol ma fewngol sirata alladina an'amta alayhim laawol ɓe neminnoɗa e mum ha weltaniɗa ɓen min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin ko ɓeɗo wiyete anama allahu alayhim yirtiɗa wiiɗa gayril maghdubi alayhim Allah men sori tamayi ta fewnumen e laawol ɓen tikkanaɓe mum few ɓe waɗuɓe piiji ha an Allah tikkanɗa ɗo ta fewnumen laawol awa dalin ta fewnumen e lay majjuɓe fof ko honno ɗum ɗo wowlirte du'a feƴƴaɗo a ronka wiide amin tawa goɗɗo si wi Allah waɗu barke ma tuna wiya amin joni du'a mo Allah waɗi ka gura noon kam on no wiyatake amin ɗum ɗon no holli wiwɓe ɗum ɗon wiyatake ɓe ɓenda ko fati a firi wallahi si ɓe anno ko fati a firi ɓe andi on ɗon du'a ko firi ɓe ronkatano ɓe dartano ko wiya mene wiyatake ɗo amin ɗum ɗon ko seede ɓe anda hay ko fati a firi ɗum noon hara wiwgol amina ngol koye min jeeya ko e sunnaji julde ɗin arayno jeeya e sunnaji julde ɗin ƴangugol cortewol ɓawde janggi fatiha on ka darɗe ɗiɗi arane e julde kala juuleteɗe darɗe nayyi ma juuleteɗe tati ɗe haray darɗe ɗiɗi arane ɗe solti gayni fatiha wattayi ɗon simore ma yoga e ayeji qouran ɗum ko wano ka julde fajiri darɗe ɗiɗi fo julde subaka ɗe e ka juma e ka idije e julde naafilo ɗen fof kadi kala ko naafata si a gayni fatiha wattuɗon cortewol ɗum kam no woodi opposooɓe daro waɗa kala tan fajiri ɓe inna ko fatiha tun mo ɓeydi ɗo goɗɗum no hay so jaɓantake tawi noon no selli nena Aïcha ka nelaɗo juulayno kamɓe ɓe juulatano nenaɗo juultano ka tan fajiri ka juuliri ka suudu maɓɓe juulayno ɓe ara noon julde nden darne ɓe julni nena Aïcha wi ƴeetti en ko nelaɗo janggayno ko ɓe maaji to gaynino fatiha on ka darde arane o janggayno ɓuuri el kafirun kadi aɓero watta kul wallahu ahad wan noon ko darɗe wiya de yo raɓɓinɗine feere ara noon bonnata ruku bonnata sujud donc ɗo kadi no woodi dariɓe ga wiyoɓe kadi ko fatiha tun hay fuy dawtake ɗo donc naafiloji ɗin fof a wattay ko fanɗi o e hoore fatiha o kañum ɗati e feññingol no woodi e feññingol ka julde subaka e ka julde juma e ka darɗiɗi arane ka futur o e darɗiɗi arane ɗen ka geeƴe suuɗa kadi ko hedditi ko suuɗete kon ɗum ɗo fof ka feññingol ka feññinte suuɗa ka suuɗete ɗum ko e sunna julde nde jeeya e ndaarugol nokku ka sujjata ɗon ɗe gite kañum kadi ɗe waɗana place ka nder julde hiɗa dari wata juuɗe gite ma ɗen feƴƴi ka sujjata ɗon ko ɗum waɗi si waɗama no sutura ka julde ko neɗɗo joɗɗinta yeeso mum fi taƴi toɓɓe haray hati a waɗi ɗum ɗon ane on naga ɗe ndargol yeeso ko ka waɗɗa sutura on ka haɗɗo gite maɗen kadi ko haɗɗo yeeso ɗon si goɗɗo rewo yeeso yella ala ko lawi waɗɗo sutura haɗa ndara gite maɗen yeeso to kaka sujjata ɗon ko ɗon gite maɗen haɗata hiɗa ñoƴƴi koppi koye juuɗe koye ɗen ndaaru ka sujjata ɗon hiɗa tayyade ndaaru ka hoore koppi ma gite ɗen kañum kadi no waɗana place ka nder julde e wi'ugol sami allahu liman hamida e wi'ugol rabbana walakal hamdu ɗum ɗo fof ko e sunnaji julde nden jeeya sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu imamu kañum wowla e ɗin ɗo ɗiɗi noon amma ɓawo jon kanko ko wi'tu rabbana walakal hamdu wa julusu bayna sayyidatayn e jooɗagol ha deƴƴa hakkude sujuɗeje ɗin ɗiɗi kono ɗum ɗon ko ka faridaji ko toon watta ɓuɓe ɗum deɓe ko toon watti ɗum ɗo wanno sa jooɗaki ɗon deƴƴituɗa a sujji tun a ɓanti yadeji tali a sujji hara a ciigoto e faridaji julde e tawi ara ɗon kañum kadi koye sunnaji julde nden jeeya nelaɗo noon sallah alih sallam heɓe mawɓini ɗum ɗo fof e o hadis kaɓe tindinno neɗɗo bonnunoɗo julde on nelaɗo ñande waɗi ɓe tooli ka juulirde sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo goto ari ne o juuli ha o gasi o ari o salmini nelaɗo assalamu aleykum ɗuɗo kadi no holla e ko ɗum woni sunna on ɗoy so ari ka juulirde sa ara e salmingol yimɓe a juulaɗe ko juulirde nden artuɗa salminde taw hiwragol juulirde nden ko waɗgol darɗe ɗiɗi sa tawi to yimɓe ɗa anni wonde ka juulirde toon juulu darɗe ɗiɗi ara hiwroɗa yimɓe ɓen oɗo ko noon o ari o juuli darɗe ɗen o ari o hiwri nelaɗo tawi nelaɗo no antino juulir noon fof nelaɗo wimo irji fa salli fa innaka lam tusalli yirto juula sabu a juulali taw
Arbo ko be wi pour salle ko watte ko foare o nandi timu o accano ruku o accano sujudu o accano fiji info kono ko hondun hollen do ko timminano o timminano ultinalaɗo wi yilto juula sabu a juulalta o so anni neɗɗo goto arno yeeso sabajo goo kadi nelaɗo feƴƴiniɗo tay o ari o juuli ɓay ɓe huroniri o yawimo gila duuɓi joliɗa juulirde ni o yawi telen duuɓi nogay joni ma telen duuɓi capanɗe joni ko ni moni juude ɗum o yawimo awa gila duuɓi nogay ala juulde siko ni wonɗa juulde babali awa andu gila duuɓi ɗiɗi gila fuɗɗiɗa juulde tawi ko ni hara juulalta wayde woɗɗo tellement ko tawi julde wa nden timma oɗo kadi ko noon waari o juuliri yeeso nelaɗo wima yilɗo juula a juulali taw o yiltiti kadi o juuli kadi no juulirno ara noon noon o ari kadi o huuri nelaɗo wi yilɗo juula a juulali taw woɓɓe wi o waɗɗullahi kadi woɓɓe wi katata ɗum on saati o ari o wi nelaɗo ene awa ko no yiruɗa ni ko ni mi wawiri nani faandiri no yiruɗa mi no juulira ni mi annda julde sinani joni janggini kon no juulirte o saati nelaɗo jannimo on hadise no anda ka defte fi'u mayta hadisul musi'u salatu hadise bonnunoɗo julde mum yeeso nelaɗo nde nelaɗo janggirimo nelaɗo wimo alayhi salatu wassalam si a fandama juulude salligo ha timma labina salligi ma o moƴƴina salligi ma o fewtira ka qibla kabbira wiya allahu akbar janga yeru ko newanima ka Qur'an si a gayni jangude ruƴƴa waɗa ruku tawi nanimo tun ruƴƴa gayna kanko ɗum o famno tun ko yaaji ruƴƴu tun yani a ñoƴƴu tun koppe reƴƴirɗa o on tawi nelaɗo wattanimo ɗon hatta tatma inna rakia wona ɗon ha deeƴa ko a ruƴƴuɗo taw mo hayni kama ka woɗɗi o anda hiɗa ñoƴƴi ko na yahu mema tun ko piɗin ɓanto folli ara num ko noon o warruno ko rusinelaɗo wattanimo ɗon hatta tatma inna rakia ko ɗum waɗi ɓe ƴettide ɓe watti aftuma nina tum ɓe wattimo ka farillaji julde tum marfa ɓe maki on tawi ɓantoɗa ka ruku hatta tatadira ɗalima ha fotodira e darde ma sa fotodirke ka darde kadi o ya wonɗon kadi ha tere ma ɗen fof rutto kum kala ka wonno ɗon tum masjud on tawi sujjoyano hatta tatma inna sajida ha ɗon kadi deeƴa ko a sujjuɗo to marfa ɓantoɗa hatta tatma inna qa'ila ha deeƴa ko a jooɗiɗo to masjud on tawi sujjoya kadi hatta tatma inna sajida ha deeƴa kadi ko a sujjuɗo to marfa ɓantoɗa hatta tatma inna yani rabde fa ida atmamta salataka ɓe wi sa timmini julde ma nde wanomi tinnirma ni darde ɗen fof a warri ni ala haɗa e komi tindinma ɗo kon fagat dammat ala wita julde nden timmi wa man tagaffa kala ko ɗuytuɗa e komi tindinma ɗo kon min haɗa e ɗum ɗo fa innama tantaqisuhu min salati yani ɗum ɗon ɗuytike e baraji julde ma nden ɗum ɗo haray ɗuytike e baraji julde ma nden ɗuyti julde ma nden ibadallah eɗam annama jehila fadiyata salati lam tasihha min o wi anden kala neɗɗo majjaɗo farlegol julde nden julde ne ara sellantama il faut anda nde julde kone farilla wona nde sunna takkone ko sa waɗi awa sa waɗali awa il faut anda farillaji julde nden wonna dawama fardiyata salati tumolomo on ɗi anda waɗɗagol kadi nde ɗo julde ko faneyɗa wuuri nayno waɗɗi hikka ko arata waɗɗaki ko fanneyɗa wuuri julde no waɗɗima la tasbutu bi haalin julde fukkanta ko neɗɗo e kala alhaali heddini fof no woodi ganto ko arata wiye awa yo acce ɗon taw sina nde julde hadaran aw safara ka wonti ñiiɓi ka wonti woni tetejo fo e mum nde ɗo julde no waɗɗima aw maradon ma hara ko nawnare nangimo fof julde no waɗɗima ko ɗum waɗi ara no haani dankotoɓe nawnuɓen foti kaka cuuɗi ma ko labtaneji taɓe kifanɓe suufi ko ɓe ñaama e sansangol ɓe coñci e lootugol walleɓe kadi no ɓe juulira annda ɗum ɗon kadi no waɗɗiɓe fade haqqille no ka haɓɓami si tawi noon haqqille on tiɗen nayi few neɗɗo jaɓnangirtake taw ɗon kono si on tigi no anndi haqqille makko ɗen no ɗon yeetomo juulugol fewndi yo anni o juula si omo waawi jooɗaade o jooɗo simo waawi juulude kam waaliɗo o juula o heɓɓa ɗon sinaaru yo juule hakkille makko kim mo waawi heɓɓude ka haqqille makko fof si tawi haqqille ɗon tabiti
kono yeeto julde wallama no juulira فليلزم المسلم في الصلاة ينقل جلد دوما جلد ما دام حيا بعدين دومي موري ولم يصبح في حال غيبوبة أو فقد الوعي تتيتون نقل واتنا لإنسان كأويرني حتى لما كويرني كتاوتا حتى لما كون انتبتا سيونتون وتا أو يبتون جلد yo juulunde ɗo julde yo anndu ko nde ɗo attoyte landede e golleji makko ɗi fof yawmal qiyama si tawi neɗɗo ngari tawi aqida makko no selli imano no selli haray heɓi keno golleji ɗi ndaarire ka golleji noon ko addete ndaarede ko nde ɗo julde ko si nden ɗon moƴƴi ndaare noon koyɗi kon si moƴƴi si nden ɗon boni ɗum wa ɓaawa ɗon fof hay si moƴƴi no ndaarataki haray yo neɗɗo yimɓe nde ɗo julde wata weddi tokki mayra qul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa ghafurur rahim اللهم اجعل الاسلام والمسلمين اللهم اجعل الكفر الكافرين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على اعدائهم اعداء الاسلام برحمتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا اللهم اننا ضعفاء فقوينا واننا عزلاء فاعذنا واننا فقراء فارزقنا واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اصلح لنا امورنا كلها وانقذنا من الامراض وارزقنا الامراض يا رحمة رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال وسائر الارقام برحمتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين سبحان الله وبحمده عما يصفون السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر